Hello, a very good evening. Welcome to Manu the man Putaramokche. Manipurgi Namkai Matangsi, Hokipachi, Mangagi, Manipurgi, Hoki Porous Oiva, Adumba borders Siki Matanga, Yamaka Hena Kanani, Nakibamadi, Tonganba, Hoki, Manipurgi, Chochoba, Hoki, Apex Body Organization, Mayam Kangsu, Hariba, Hoki, Myanmar Amadi. Manipur ga thangnaba border sing chatlaga yengsan giba phom lare even hanagi Manipur gi chief minister oirba Sri Nongdhomam Biren phawa hairiba mafum sida chatlaga border sigi laiba fibam sing si yengsan bi wafum lai aduga tongan ba national leaders sing mayam khaklaga border sing yengsan bagi fibam sing lai khraba matungda hojik anauba development sing da hojik ki oina khoi gi India gi union home secretary emo ina ju thau puriba hojik border management gi Dr. Rajendra Kumar so khoi Imphal yauro matungda More Madi, Laiba, Burma, Tainava, border, sing hiding from sitting Chatlaga, Laiba, border, Chap Chava, physically, must check to give off from later. Aduna, Manatham from say, Jose of the Kio in a Laiba border, Manipurgi 398 kilometers, ni, Apunba, Kogi, in the Agi 1600. 43 akoi notice ki oina lariba Myanmar ga tainaba maroina Nagaland Manipur Arunachal Pradesh amadi Mizoram si 1643 km ni aduna sigi manung gida 398 km si Manipur gi oina koi gi pak chawba adumba asangba Lariba Burma ga tainaba border ni aduna hajik phawgi oina koi gi hana matam mamagi akoi lengak oina Congress ki matam oijuna traga BJP gi lengak ki matam dasu lariba border sing si amna porous oina hangaga mapana gi changing mamong da changba yaba adumba phibam dane lariba se aduna hajik si akoi influx su yam achobi issue am khakni aduna mamang wang da Manipur gi pham paina mayam khakna mapalom da gi changjalak pa mioi sing mayam khaki khut jaw matung da Manipur gi oiriba phibam Manipur gi illegal influx in Manipur da achoba akoi demographic changes am khak leiri haibi wafum lai even India gi Prime Minister Narendra Modi na phawba any illegal influxing si masi lem nam tharoi makoi si loinamak thidokani makoi loinamak takthokani habi wafam boglai tawrabo India na lokhalpa khongthang amadi center gi oiba responsibility da hajik phawba border gi hajik laiba Manipur gi issues gi matang da karamba level phawba mapalom dagi mi changak tanaba amadi lairiba khoi gi checking system si karamba level phawba kanikhalan labugi haiba wafam si so masi khoi lebak miyam praja amadi tongan ba civil society organizations sing hangagala ko hangni tawro India na masi mek cheng na khumbang amde aduna Manipur gi oiriba tongan ba hajik thoiba khoi gi kanglup ani gi irang da so mapalom dagi changjal ko mioi sing achaw khut yawi haibagi wafam phawbu lairi aduna mapalom dagi khut khoi gi yauraba adumba lan am khakni haiba targari kari maram gi damakta adumba khoi gi India gi maru oiriba Myanmar amadi khoi gi India ga thangnariba more gi border Manipur gi porous oiba masigi border sing se ngak senba masi khoi Indian army gi mathau Assam rifles gi mathau tongan ba BSF paramilitary forces mayam khak ngak sel laibani taburo makhoi gi responsibility se horga laiba makhoi gi responsibilities mapung phana pangdok taba aduna hajiki Manipur gi hajik nomogi missing yam khalakpa tongan villages mayam khakta masi anau khun mayam khak chongthorpa aduna Manipur gi sing gi saruk sing da maiteron thok taba adumba khun mayam khak lakpajina masi gi achoba koi example amadi mapalom digi changjal ko mioi singi khunafam oirabra haiba khoi chingi sarok singda adugi acho wahang duni lairibse aduna border management gi matang sita su hojik khoi drone sinna dana tongan ba khoi gi khoi khulai myam khak sinna madungda border management tawuni haibagi India gi maroi mi singna thami aduna ngarang so hojik lairiba Dr. Rajendra Kumar na thamgi wafam laire tawdo hairiba thamai wafam si karamba khoi gi makhoi gi sakti sinna raga karamba power sinna matungda masi thabok ina pangthokpa ngamgadoribno masi subnatagi mamingi oiba wafam la masi politically natraga masi territorial integrity kaibe yaroi haiba adugi nungge wafam the base tawra natraga akhoi gi Lairiba Irang Sisu Loishandabagi Achoba Maramam Kaksu Masi Levak Yang Prajagi tongan comments Mayam Kak Piraga Lairibane Aduna Hosik Indian local Kongtang Singda Manipur Prajamiam Karai Babu Masi reliable Ori Masi Karai Babu Masi Tabo in a Pangtok Pada Makoigi Oiba Makoigi on will see Kari level Paula have a wafum sinim Aduna Maru in a say topic border management and center responsibility. So I welcome Oda Pradeep Fanjobam, editor, Imphal Review, Arts and Politics. And joining too, Oda Santan Hakpam, General Secretary, United Committee, Manipur. So I welcome
border gaze on Manu Hudna, border management and center responsibility. So, I Santa Han Laksake, Santa Aduna Ziklay often say border management in Matangze, who is center Machi Mapung Pana, Lokalabra, Mamangwanda, Ahoy Manipurgi, United Committee, Manipurgi, I get it, you tell me from later. Until unless borders get Chapchava, Masigi, one talk, Natraga, Masigi, Chapchava, Masigi, Amakang, okay, border pillar Kabi, have a give off from Bowlay of Nimanga. Although still, Hazik, Sarkan local, Pokongtang, Wimatungina, Hazik Labor, border fencing, the way from delay, the word border fencing, say, Mapung Pa, the way from Duni, Adunaranahan, Yuki Dringada, Hokiba December Gitarik, Anida. Cookie militants, Kulai by when I not ching never musing that 200 meters ki Ziklaiba Masigi border the Kari, but Taras in the Loino Kakalaga Lancia, Tamambo from Bole, Aduna Adugi Makataba, Centergi Makegi Natraga, governance ki Makegi, Chapchava Madugi, one to the Ufangri, Chapchava Madugi, action low came to Ude. Aduna Hazik Center, local Kongtang Kamayang Bay Santa. Centergi, can say, border Maruina, Indo Myanmar. Border management in 1967 the Tonagiva, Parmaga India Tonagiva border management agreement am label. Siki agreement is the opposite income 1930 or no Malego. 1930 so I get opposite a Mamakoina Sinava 1967 boundary agreement am lere Aduga surveyor of India map co was survey of India map 1930 the Gina 1940 Sigi Matang Zilla circulation sing Jesina agreement agreement on international boundary with India March 10, 1967 boundary agreement between government of India and the government of the Union of Burma. See manung the article me am yaw agreement manung the ko. Chidagi wa yedam ne si wa yedam ne adu wa yedam ne na yaw ri ba. Akoi main oina akoi UCM gi United Committee Manipur amadi Manipur miyam gi concern oi ba pot hai tare si pot se kaino kan fencing je to kan da akoi lam mangbra hai ba pot si ne ba maru oina. Kotha degi kari degi border pillar 81 80 swai pareng adegi sona kanda kampat longi adegi somda kanongi chochan burom thang side asongi sai court kai ka lei me am se ko si jaga si da mang ra ha hojikti kamai to ge da hojik lei ba position jina ngasai gi border pillar se border fencing se hojiki boundary agreement sing matung ina border pillar sing se enact to gi bne hai ta ne ko ada border pillar sing se yung gi bne ado matam gi matung ina ahong mala ko da geotech to giba natraga GIS coordinate yengaga tawba natabu mongda fencing je torpra haibagi chingna base Manipur miyamna mamang dagi yam kuina layer la hai tare ko amase kwaltha gi prajana yam toine laure adagi atop to prajana su laure ukhulom dagi songi thana gi kongkham sonagan thana gi prajana su yam laure ado masi launa dum chatharak ne hoi fencing je ko ado hoji ti amuk leba ki irang sigi mong matause leiriba position sina yenga kanda ngasai fencing gi original feature se kaino natraga kahani ko akoina pamadu oiribra se 90% ni khangma ngamdreba dubu hogiba hafta ani humamangda maroina impact tv na haitare ko impact tv na jaga khara da border gi fencing kakthalaga leram se video se national media kai ka su yobena thagana ko thengne masi gi pose akoi gi wakhanda akoi wakhanda kamai to ge da border si honorable N Biren Singh palingai matam da su United Committee Manipur na chai ahum mamangda akoi gi konthau jom joy jan president oiba kan da akoi na fencing si akoi gi dispute leiba jaga amadi leitaba jaga hana akoi na khaidok jaba hai tare dispute leiba haibdi fencing tawba tawdabai wana te lam mangbai wari ne akoi jina ba lam mangba jaga sing da di fencing je lepan bi oina Ministry of Home da gi Home Secretary da gi che yam lakhi leiba ne ba adu makha ta do haiba poching se government of India na hoji anchor hang biriba ngasai gi irang sigi matang bo egera drug trafficking bo egera nataga certain reason atoba tongan ba reason na Myanmar da leiba irang sina laiba infiltration nebo haigera adu number more kanda fencing je strategically government of India na important way na lawrak panina fencing gi moi jara chathare eba chatharak pasigi marakta tongan ba fruit khara na magi akhoi gi fruit bai je kanogi wanate akhoi gi nagagi kuki wafam nate akhoi su mete gi su akhoi nawai kobo se akhoi gi oram manina adu akhoi su chinau sing som da leiba leiri bne ko leiba leiri bne na sa gi brotherly relationship se tatana ba government of India na
तोान तोान एंगल करी border management जे करी पाइखलगा चथोक्सिन तौबसे याहनबगी रूम अमदी एमिकेबल ओइबा सोल्यूशन अमदी अखोइसि दुम पामे हाय तारे सिमा लेरे अदुगा अनी सुबदा कइनो हायगांदा फेंसिंग तोरकपसिदा अखोइना नुंगाइजदबा पोट अनी खक लेको अमना कइनो हायगांदा कनोसे क्वाखागी अस्वाइदा तौरिबा फेंसिंग 80 81 स्वाइदा तौबा फेंसिंग सिदे यामना मपान याम कन्ना तौबा उइ अखोइ मिन्ना उरेबा सिदिको अदुगा हुजी वीडियो दा सर्कुलेट तौरिबा फेंसिंग अदगी ngसाई फोटो दा यावरि फेंसिंग सिदे यामना माइल रोइबा अखोइगी तौदा यादबा मोंगदको पेट्रोलिंग दा चटपा यारोइदबा हाय तारे क्वाखा दा लेबा फेंसिंग दुदि मयाम उबिरमनी मीडिया दा लेबा चिनाउसु बिरमगनी कंक्रीट नागा हाइदना नाकंदा चटपा याबा इवन मटेरियल पुबा यागदबा खोटकदबा लेरेको अदगी ममांगदा अखोइना खिदंग फेंसिंग जे कयानी मो मरिन ताना सरकार कमिटी सेमगको सेंटर पलाक लाग पंग येंगकांदा फेंसिंग कराइबो प्रोग्रेस लेरे गायना हारेगा येंगमगा मोई स्ट्रेटेजिकली इन्फिल्ट्रेशन की नमक तौबीबनी नोई फेंसिंग जे नत्रगा ड्रग की मेनेंस से कनो तौनबा थिंगनबो होनबदा फेंसिंग से याम दरकार नहीं नत्रगा कनोगी अखोइगी आर्म रिवोल्यूशन जिंजे थिंगनबो होनबदा दरकार नहीं हाइबा पोटसे नतबा लॉन्ग टर्म प्लान अमा येंगकांदा अखोइना मसीगी फेंसिंग सिगी मतंगदा BRTF की कनोगा मोगी सिदा लेबा कमांडर सिगा अखोइ UCM को वरी साब मतमदा BRTF कमांडर ना अखोइ हाय खिउजे ब्रदरली मूवमेंट से तौबा यानबा मसी किलोमीटर अमम खुदिंगी गेट अचौबा अमदी मचा अमम बाली गेट अचौबसिना ट्रेड रूट ओइनबा इवन अखोइ असोमदा हिंगोन के का लेहो हिंगोन कोइबे याबगी मोंग पाले खोलेना मोइना तमक लेबा अदुबु हाउ फार मसी कयम कराइ भाव इफेक्टिव होइदनो फेंसिंग जे काम कान लोइदिनो फेंसिंग की प्रोग्रेस से कइनो हाइबदि स्टेट गवर्नमेंट की सु कंसर्न ने मणिपुर जे खोइ लमनेबा अदा स्टेट गवर्नमेंट जिना फेंसिंग की मतंग सिदा अपडेट अमदी अपग्रेड से इतौ तौदबदौना तौवेबा से हाइदि चीफ सेक्रेटरी ना मतम की पालिबा लेंगाक सिनाको अदुगा सेंटर की सिना दुम अया मतम दा लागा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन कनो अफेयर्स बो ओइगेरा अदा यूनियन मिनिस्टर अमा बो ओइगेरा नत्रंगरा ngahal लामदुसु हाइरोनेको अदुगुम्बा पोटसु लई अदा अखोइना पामजबदी कइनो हाइगांदा स्टेट की फेंसिंग जी मतंग दा कमिटी अमा सेटअप तौहनबा पामने अखोइना दी याम सेंगना हाइबदको कंसर्न होइबा स्टेक होल्डर्स सिंग यावरगा अदुगा फेंसिंग की प्रोग्रेस सी अखोइ येंगमिनबम चंगे अदुगा लम सिसु मांगिरा मांगदिरा हाइबा येंगमिनबम चंग मरमदी सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया ला मतमदा तमोरे सोरोय kai होय अदगी अयाम्बा मीडिया की कनो एग्जाम्पलरी पर्सनालिटी म्याम अमा यावरगा विजिट चलु मतमदा सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया से नोई गेसी चुमे अखोइना पुथोपा कोऑर्डिनेट सिंग दो चुमे अदुना मा अमुका हलागा मसिगिसे मा वेरीफाई तौगेना हारमनेबको अदुई मतुंग लाखिद्रमनेबा सादा मरुइना अखोइ इंडिया का थंगनबा कंट्री सिंग अखोइ की एग्जांपल होइना कंट्री तरे नि लैजे अदुना जस्ट रिमाइंड तौजबो होइना पाकिस्तान लैरे अफगानिस्तान लैरे बांग्लादेश म्यांमार भूटान नेपाल न चिंगवा हाइरबा मैम से अखोइगे इंडिया का थंगनबा बॉर्डर सिंग से याम फदन ngak सेलगा लैबो उये अखोइना अदु होइ नेपाल की सरुक खरा दा मसी पोरस होइबा सरुक खरा म लैरमगनी अदु म्यांमार गुम याम सेंसिटिव होइबा अदुम कंट्री हम खoi इंडिया का टाइनर लैबसिदा इंडिया ना कई मरम की दमकता हाइरिबा बॉर्डर फेंसिंग तवई मतंग से याम थिंदरगा मसिदे याम सेक्शन दना याम पोरस होइना थंबसी मसी इंडिया की मसी की लॉबी दाइ वाइदो कमाइन जेमुगे मसी के को होजिक से इंडिया की फॉरेन रिलेशन है तारे को फॉरेन रिलेशन जे फलक तवा अमदी ngसाई इंडिया से माना खनादबा कंट्री से लेते नेपाल का सुदुम लम के कॉन्फ्लिक्ट अम लेको चाइना का दुम लई अदगी बर्मा का होजे अखोइ खरा खरा लई याम चौंग लेतरसु बर्मा दी खनादे हाइबे वाता गाइरे बांग्लादेश रोमदा होजे याम चौंग प्रॉब्लम लई बांग्लादेश फेंसिंग फसन लई से त्रिपुरा ददी फसन फेंसिंग तौ लेबा वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश का ताइना जगह दे फेंसिंग जे इरे रे तबु मने अदुगुम्बा पोने ngसाई अफबा इमानम ने हागने हेक तौनिंगदबा अफतबा इमानम ने हागा हेक तौनिंगबा अदो आई वखंदा आई पर्सनल ओपिनियन दको इंडिया ना हंदक फेंसिंग तो रही से फेंसिंग से कांग्रेस ओक्रमी बोबिना नहन पनगिबददी हानगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना पनगिबददी कांग्रेस मतमदा सैंक्शन तौरमने हाय को सी अहान बगी 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हाइबदी अखोइ कोथागी स्वाइद लेबसे को अदुना वनरेबल एरिया यामना एक्सेसिबल ओइबा जगह ने लवेन हाय को मखोइना अदो आई वखंददी पर्सनली कमाइनी येंगे हाय गाना मसीगी से अखोइगी हुजिक से इंडिया से वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश की सी ताइनबा जगह से मोइ फेंसिंग तौनिंगने होजिकति मरमदि होजिक लेबा पोजीशन से हम फत्रेबा बांग्लादेश का इंडिया रिलेशन से फदेबा मरुइना म्यांमार का इंडिया का सिसु ngसाई होजिक फेंसिंग तौरई से मरुइना अखोइगी ngसाई के तारेको अखोइगी नॉर्थ ईस्ट सी यामना प्रोटेक्टेड ओइबा जगह अमा ओइहमदबा यादबगी ड्रग की ओइबा प्रॉब्लम सोम ले थोरेबा गोल्डन ट्रायंगल का थंगनबा अदगी ngसाई कनो आर्म रिवोल्यूशन मैम से लेरिबा इशू सिंग से लोइसन होनाबदा अखोइगी पीपल मूवमेंट से
kitang kani coordinated ai ga control people movement ama tawning ba man bagi mawong ma kha ai thamoi da mai phojai na mai thamjai okay alu santa hana ki khoi gi manipur gi khoi irang escalate tawba aduga hojik porous oina leiriba border me am je si ani gi masigi link interconnection je khoi gi porous oiba borders na maram oiga manipur gi irang chawthokpane habje adai wai dir kari mod bibining si matang si de kano ne masai yam sengna open oina hire ga di ko kam open oina hire ga di ani mak se adum ambhane ai tare chawtho ai hai basu moina moi wakhan na chawtho na hai bada moina chumme na khalam ai ko akoi wakhan da di chawtho to ba hai ba se masai gi assam rifle na masai gi kano se 50 years na akoi gi border management tor ko sida makoina kani khun taruba moina ada leiruba jaga sing chingi jaga sing da relation je moiga chingi jaga sing yam toina kano taunara banina ko relation je kani fanara banina farak poi mong lak banina madugi oiba tongan ba top ba ijin now type relation am lak banina moisu hekta hit to ngam da boram be ba si thoi ba problem me am je porous border oiba ni ha ba se madi yam chumme ko ada akoi da amaga tang concern oi jari se kai no hai ganda akoi united committee manipur da nawai tongan ba chingi khulak pasing maruina ukhulom sai ki ai tare ko kamjong ukhulom sai ki khulak pasing na makhoi gi thangna ba khunga moiga akoi rom gi khunga turen ge sona kan wang ma da leiba khunduga moiga treaty ma sam yam inab leiba akoi usm building mai thab da yaw gre ba si treaty ma yam je ko sigi inab treaty ma yam se moigi machin manau gi oiba nungsina ba gi oiba trade treaty gumba water treaty adagi hingon sina ba gi treaty gumba moi inab leiba khun gi ning dong ma sen ko masigi pot makhai karamba sigi karamba loi pot karamba ma yam leiba ko sigi pot sing sigi relation je akoi da ngasai gi government of india na loina ma ignore taw tho ganda ngasai gi lalobagi natraga ngasai gi akoi gi manipur da thoiba irang sigi arms support torokba paisa support torokba natraga na samna habda ukhul da thokiba bank loot ani hum dugi example oina ado ngarang hansu ukhul lom da kamjong osai da phaba crore kya nom phai je mari manga ma phaba se kano gi arm group sing gi fund oram be ai ga na makoi ne escalate torokanda ngasi ngarang hairok da toraiba thabak sing je si mayam se urakanda di ai wakhan da di border da gi changak pada gi di ai gi lam jida ai lam haibadi manipur gi manung da interior manipur da hena law se hena ebai to honba natraga flexible ohen da bida chamana ba law gi oiba miyeng ami yeng ta di porous fencing oiba du di asama falgi 50 years experience yeng ta ga di drug puba natraga illegal immigrant changak pa haibase illegally changak pa haibase thing mada yam lu thabak ti oide na ai di mai khanjei ba aduga fencing jina kasu yam ka hena hoi khara di improvement lei bi ai fencing le ga di ko hoi concrete oiba step khara lawre na di lawbe ai tabu sagi ching da tariba law gi agency sing sina mathau phajana tawraga di chathok chasin gi di dum jungle da chalasu amada chalasu se samna da chhattisgarh da songraba jungle du border lei ponte ba wari bo ko border lei ponte adu fencing lei ponte tabu naxal gi problem je chhattisgarh manung da chahi kya leiraga la amni andhra gi jungle da chahi kya leira la adu dagi ana sathiba sandalwood ki smuggling da virapan che chahi kya no mana government da orlei se ko fencing na gasu yam ka hena maduda control to bungam mani have leite ba to ge khan tar ga di sakar you will le ga di dum to bungam me na ai di main tham jage okay ai zabret blak te zabret na khoi na mawang na honi yeng matam da khoi manipur gi border fencing jing matang da manipur gi hanagi mp oramba rk ranjan gi jo achouver role responsibility laibo urame khoi na adu mamang da jo kiran reji jo masabang na mafam da yeng na tawdana khoi laiba border fencing de problem am ta leite ga hai mai wafam uk lai gre adu hajik laiba wafam de hajik border अखोई की मॉनिटरिंग तौबा अदुगा हजिक बॉर्डर की हजिक मैनेजमेंट तौबा मसे अखोई स्टेट की रेस्पॉन्सिबल होइदोरा नत्रगा सेंटर की रेस्पॉन्सिबल होइदोरा अदुगा ओइबा तारगना सेंटर की नत्रगना स्टेट की ओइबा तारगा हजिक फावबा अखोई ये मसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मपुंग फाना मसी अखोई थबो ओइना पांगथोगा मसी की चप चाबा प्रजादा अखोई मसी की दरकार लेबसिंग पीबा ngam मसी साइवाइसि कमाय यंबे सिगी सिगे रोने कोई सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी बॉर्डर की गाक पसी देबा अदन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लेबा आईटीबीपी लेबा सि मैम सि बॉर्डर गाना वि थोइना फोर्स रेस ओरिना सेंट्रल फोर्सेस मैम अरेजा सोंगी बॉर्डर सिंग सि हम कना थोय याव सि करिनो हाय कांदा मोइना म्यांमार सि हम कना की लेबा के ओइदा हाय दे सिंगनर गदो मानदो दुगा अखोई फ्रेंडली लेबा कने सुम हादि उर लाक हाय दारने हजे सि अदुमदि पोजिशन लेरि से दुगा
ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯈꯥ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀश्मीꯔ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀश्मीꯔ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯈꯔ ꯃꯦꯛꯃꯣꯍꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯦꯛꯃꯣꯍꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯔꯦꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯏ ꯈꯪꯉꯤꯅ ꯑꯁꯣꯝ ꯀश्मीꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯆꯠꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯝꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯝ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯈꯥꯗꯅ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯒ ꯊꯝꯅꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯒꯦꯠ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯎꯔꯛꯐꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯊꯣꯡ ꯃꯆꯥ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯒꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯟꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯠ ꯄꯪꯆꯪ ꯆꯪꯅꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯅꯠꯇꯕꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯐꯝ ꯆꯪꯅꯩ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯑꯩ ꯂꯧ ꯑꯁꯣꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯎꯅꯩ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯋꯥꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯕꯔꯃꯥ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯑꯅ ꯊꯝꯗꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ 1937ꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯕꯔꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯎꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ 2012ꯗ ꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯕꯔꯃꯥꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯋꯥꯏꯗꯕꯨ ꯂꯨꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 1937ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯔꯃꯥꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇ ꯆꯦꯛꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯇꯝ 1937 ꯍꯥꯏꯁꯤꯐꯥꯎꯕ 1937ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯐꯛꯇꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯆꯦꯛꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ 10 ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ 1947ꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯐꯛꯇꯣꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯍꯥꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤꯅ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯋꯦꯁ ꯁꯥꯏꯗꯇꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦल ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 1937 ꯐꯥꯎ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤ 1937ꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯀꯥꯏꯅꯣ ꯌꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯁꯤ ꯂꯣꯏꯀꯥꯟꯁꯤꯗ 1826ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯥꯟꯗꯥꯄꯨ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯚꯔꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯧ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯕꯔꯃꯥꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ 1834ꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯝꯕꯔꯇꯟ ꯂꯥꯏꯟꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯄꯦꯝꯕꯔꯇꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯍꯣꯏꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯍꯣꯏꯒ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯣꯏꯒ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯋꯥ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯑꯦꯖꯦꯟꯒꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯄꯦꯝꯕꯔꯇꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1834ꯗ ꯌꯦꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯂꯦꯛꯖꯥꯟꯗꯔ ꯃꯦꯀꯦꯟꯖꯤ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯔꯤꯡ ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯦꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯤꯡ ꯍꯤꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯕꯔꯃꯥꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1881ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯗꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯖꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯆꯁꯥꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯩꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯦꯂꯦꯛꯖꯥꯟꯗꯔ ꯃꯦꯀꯦꯟꯖꯤ ꯏꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯝꯖꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ
nongai pairamnya adi khun da le de yam helena adana ka tangkul khun myam song khloen dagi chinghai ho si moina nei khai ba hor kan sida somdagi Johnson hai toroga Manipur de action loge to kan sida na khoi di permission ne haiba adi Burma de toroga moina British ki moi influence na to ga kan khoi Manipur ne haiba amai boundary sure to to adana ma kan sina Johnson na toroga Chandrakiti palingan sida moina boundary commission am semaga somdagi na soijan balaram na agan Chandrakiti ayapurel hai ma se agan foreign minister ki pomone ayapurel siga Johnson na British to re adaga moina kan su Burma su ko Burma su lawe de so united boundary video ore animang tono boundary ate animang ni na ba aduga mu kitek sem de hedin di wan sem do kan sa sai sa ki ki tari me am si Manipur ro ko la ba haitare so da mu to adu to kro mu da Iraq nem thagi na hai kai ro so mi to ro ni authority khangam ne so mi da di PR ra so mi so chamani adu sa ko ki ko sa laga han ko thana de gi le kan da khoi gi Paiko Thana Hoi Asobo Inderise, the Molo Hill Kalib, so Inderise City. I didn't know what to talk never. Taure had a Yamuko Namuk, Maxwell Laganstamu, 1893, don't kill him, the Bonnie Pillar. I can the lady have was the Bonnie Pillar Young Deva. Other Maxwell Lagansida, Amusendo Gansida, 1891, the way Kundumland, Dodana, Hatorena, Manipur's local celebrities. Other Ganum Kitan Sem to the Bonnie Pillar, Massing of the coverage 35, million. Chorona Kano Baidar. See history labor, Aduga, Dogan Sita, Asom the Superma, Su, Kona Budi Prison Loxalego, Hamada Mui, Lana Hum the Parmators, Hamada, Wiggy is a theatre conduct with the Matan in 1952 down, my second angle of Minnesota. As a hector, you couldn't give a lamb the Loxaleva, Hamagi, Lanzi Loigan Sita, Wiggy, Bengal Gatainava, Asumgi, Huirakin, Leba, Sai Loxale, and Matan lower Burma Loxale, 1852 Sidana. Rangunga Leba, Samura Dynamics. Adu 1885, the plot was a little. I didn't look like answer the Adi Loxam no, I won't know Manipuri is quite high, but Malosan Ganser, British Johnson, his dog was in my head, but so retired on then, 1885. Mana, which from the carry together, so the Bombay Burma Company, trading company, Namler, we under company. I see the British Kikam, European Yambo Haidaran. Ada Manipur Bombay Burma Company European employees में हमसे rescue तो जो है Manipuri Chandrakiti की सिपाहीदार का मैं local मैं European में हम तो मैं तो ले ऐसे कितने मुझे सांडो करे अदुगा तो इसी ने तो कोई की बर्मा का British करोगे सी बर्मा से इंडिया तो पुंसा लगा था इंडिया टेरिटरी में लेके तो बाउंड्री से मसी कोने वाले हजी हाँ मगी बड़ा पुंजंगी की थाई नहीं की 1834 की पे मतलब लाइन के ले जाकर अरे मतलब डी लेबा आम तले है मोन पुला मिने अब अदुना खाइरो कांस तो कोई 1837 से बर्मा से खाइरो कांस तो कोई इंडिया से इंडिपेंडेंस फंगे 1947 से 1947 से तो जी फंगे मतलब से getting settled down there, Hakan said 1952 is the Unu, Alagan, Hammer Prime Minister Burmagi, Masi, India, Laga, Koimatal, Impalame. The Ogas and Heruga way, and the Hani lay boundaries in where is go, which is Pitogra happy to want the had British Pitogram, the Cabo Legacy. At the Han lay boundaries, and traditional boundaries, and I say, Yanara other fine less of Siena, Haiba, 1967, the Rangoon Convention, and the Winam Paminaraga. Rangun say Sapsan Patona in a Hanele lines executives, no him as I'm sat on the Ragava. Sea labor in a India, Muide, Burmasi, I'm gonna Yakna Udeva. You know, we were going to say boundaries, same the other talking on it. And hundreds of my together from the Iran to lay, Iran to Burma, Iran to talk and set Mapangi, geopolitics, China influence something. China, Lapid India, the nervous way with him. Other boundary same thing at the other camp, lazy. See, person from the China influence some Kankale, Kachin, the Gitang, Marta, the Kokang Marta, China, Cantorina, some Changi Mui Burmagi, the Belt and Road Initiative. I see my extent of Kapupo, Yonum Semupa, the high speed railway sending at August in the other so Saint August, I think, narrows way. I don't know, boundary same and high wonder. Well, Manipuri udana hui rang thok busin to ne khan khalidna sina te aduna hui na di neglector khale moi India plan di sai ba che nai angle ka kan thok sige asum hai jala influence jang ka ka heb podna hui khalisna hui sim irang the asum to re hai ka samna kan to with the wording ba the India plan di moi me ka si PSC ya ko
soibna tin khalam ngane moi humi kan se akui chung tenagi potni ad maram na Mizoram yaram dena Mizoram yada haji Mizoram ji yare kenode India gi am le sna central policy to ka se ni ya deba yet pasira constitutionally si to ri ado muktan le ya deba sina aduna da Pradesh Mizoram hairaga mamangi free movement regime ji hek lauthokra matungda makhoi Myanmaris ki makhoi refugee myam kha porous hajik lai riba fencing dina maram oidana more than 34000 ni Mizoram na changjar lai gibido aduna hajik se adugi deportation yu afum du mek seng na loin lotion bu afum du lai tri hajik se aduna hajiki mamang de in thamjagi bohang dugi makha ta poina I ten tak laksege adu India gi responsibility am oire center gi responsibility moire adu bita gi hajik khoi gi state am ngak sena ba damukta state am ma security provide tawna bu damukta India gi karam responsible da hajik Manipur ji karam level karam phibam da tham gi ai bo afum dune adne India gi wena di hais no to hum the se border ga to ne have se adna ari da hena moina am urgent in udri se urgent akoi si kan am urgent we khale mi refugee chang khole kan to rina India gi wen pull up ye kan India am kan chang udi asum Pakistan ne haram gadi ade Bangladesh ne haram gadi mi si am ne Bangladesh asum da 180 million ne crore trai par hai tare ne asari crore am khai do big thani Manipur da haijangare moi 180 crore 2 million haido 3 million haido re kan za lai ya ba Burma na adik population lita ba especially khoi hek thana ba chin state re mi lang mari ma de heli de odna am kana haijala khada ne local issue aduga thangna ba country like Bhutan gi border gi matang ji kamaina Bhutan border fencing da moi open border ne aduga adana hoi bodo mem jang khalaga so moi camps hare ga to de moi operation ama all clear ana ama tawna hinna tawna kan sida India la mating piraga Bhutan gi sa kulai piraga tan tho se na India gi interest gi hada Bhutan gi sumoi ter changse laga Bhutan se na kamai da southern Bhutan si Nepali me am tasal pagi Bhutan se am ding sa se bhai dar mein population pik pik na ko han lagtari mutun le me hajik pik khare hinga khare ruga alai matum dra 1980 so lagtari mung le me ar Nepal gi hajala kan se moi masing hen gani Sikkim gi problem tho ne ka the Sikkim da su Nepal me hajala kan se Nepal masing hela kan se da kana se moi gi chokyal gi kana turina amai Bhutan samai nuk sa ti jawab ne bhai dar adana to kan se da Bhutan gi se de khoi manaski esam da ladies and ko khoi gi fencing ga to da to asu friendly country bot ne ba ada asum kan sai kan doklam yaro kwa China border yo kan se riktang India gi su concern ne ba ai sa India na concern do isi di magi rifle am le re kan se Bhutan ke su kan to free hajik ga se Bhutan ke kitang kalap India go engis lepa kan he Bhutan India su kitang no ta na chalaga kan hawai ga si LPG cylinder phangan re kan to gi ko le thele che to pom yar Bhutan su moi si China angle ga to ne Bhutan se hana moi ha ba kan si 1865 sa moi treaty ma jam le mi sina kan to ge da early 19th century se da China gi forward policy na Manchu dynasty turam da se da forward policy am kan to me or no moi Bhutan Tibet moi na pull haijale se phai mem se Tibet gi Bhutan Nepal Sikkim ga se moi na prop to hor bhai dar and China gi phai sing sina ade da British madam gi ni ko the British sing sina Nepal ki bi de Nepal moi masai se army aring mamle aduna somde da ira lai yaroi ade Sikkim su moi British protector state oi le ni na China da haidin ngam Bhutan se moi an cha chide ba Bhutan se commander Charles Bell na moi political officer Sikkim le ba sina Bhutan se khoi cheklo drag di China na sel loksang rani adana khoi kan to hose mana kan na to the cousin suri ta to re adman morley sina secretary of state of India where me ka sida minto na som da viceroy kan sida Charles Bell sina lobby to de chalaga moina 1910 sida Bhutan chalaga hana ile hiba 1965 treaty je kitang upgrade to close am habjale ba close ne ka da Bhutan ki foreign policy India no handle to re haiba ga hama hel le ba ni thori lai lai ya thori mo sha pin ka to ba almai le bina Bhutan di India na yena mo ude ba adana Bhutan ki siam chicken rise Nepal ki dana ko enta khoi gi asida tarai region sida mo gi madhesi na Nepal di oi jaba Nepal gi sida no ba ga nagna bana Bihar ro UP ro na ba mi masak su ro ga intermarriage to le pa mo le ba asina Nepal su ga to ba khara nusi da ba haitare adama madhesi me amsi do ga mo ya somgi politics yang kan yohning dawa musim itu ni manung yo jaraga sumai mai kitang ke thalab le badi politically adu gam kana asi suya mon de adu Nepal ki boundary city 1816 de ye kebne India ka karo se so treaty of Sogali na ba asin mi gan ngala mani haruga
India boundary mata mathang da khoi Manipur gi perimeter line je 1834 sin ngal le adim adim mathang da British yam line ngat khoi boundary map India boundary map je mak hon line le gi 1914 gi adigi 1947 gi Radcliffe line and Bangladesh gi Pakistan line le na adim man su Pakistan gi India pulling it su India boundary si agar se Afghanistan gi pasi duran line ye je 1893 yam je asisu kana British yam ngat ne the Hanadi fine boundaries is clearly even the boundaries colonialism acting against European acting against khoi haina clearly boundary pillar gi yong pose khoi chanana banate khoi ade Manipur wan de loya makida adra haisi Kashmir ga se sa haje ki ba British ha ma loction gan sida logu lem phang bugum ne Kashmir se moi lan tar logu sunate moina Sikh myam se lan to first Sikh wa to se ada 1846 Sikh myam se moina British ngam mena ngam gan sida Sikh sing se dogra me control do le ada dogra na Kashmir paira me ba ada Kashmir se moida dai la kan sida British ha ma concern se boundary ka no se ha se mo khali so boundary le am to mo boundary pe exercise ada de ho mo expedition tha young husband yum tha alliance kim tha do kan sida ada ai na boundary alignment home thong se ma me je ada am ta su claim to do ada kan sida ada kan da mo ga Russia ga am kana yek na ma tam mo ba yek na hai je cold war mo ne da Tibet Russia hai jalagan hin chathi bidik maina Yarkhan Valley ga Caracas Valley kan jalaga Quinlung enam le som da Karakol Ridge le re som Quinlung le si Karachi chang Tibet lamenam le ba China sa ji highway sem tor je asi lame kan da badar ne ba India na a Quinlung phoji British India na hai da so kan jalame je kan jalag ngak ngak da kan ka hoi lam ne claim to tor ba aduga mo gi ade boundary feasible boundary atu pa ni ji atham hai da adan haji fo yena ba kai no khang na China ga India khanali se sira ne osum yam clear on the hai da ano modern states la ka khoi han ne ba pre modern state pre colonial state hai da ne sira de khoi boundary si chap na esi phone si phone dine ga yung na na ngak na to no boundary na lam de Manipur su ngai lo lo ki ar ko na British la kan si da chap chabi boundary mo European Westphalian treaty na mo na 1648 am soi to ne Westphalian treaty se boundaries na sovereignty oi do ne na hai na bagi hai bagi bot han na khoi da shmane ethnicity French already Switzerland le so Germany le so France ne haramina ja to khoi boundaries na sovereignty oi do ne adra sab chang ak there na Westphalian treaty en soi to ne na khoi na hai kan da Westphalian state hai na 6% boundary na sovereignty si decide over leba ha je modern state se do na si ge state si khoi hanagi traditional state Asmana boundary legend no ham sing laga moina impose to giram ne ba ala khoi na kan ri boundary se le do se le jo he se akoi ya thai ni gi wakan se ko poten ko nei la kan se da British lam kan thambiram boundary kan kan ri se aduga ai tian wa pham da lak choge hajik Manipur da khoi gi maru ina khoi influx si masing hen helak bujina khoi Manipur je khoi identity crisis lai re hai bi wa pham buk lai ni even kana gumba khara na prediction to modam de Manipur si khoi maru ina khoi maide hai bi ja de si masi minority ta ni another 10 years 15 years ta ga hai bi wa pham lai aduna hajik influx masing hen galak buje masi alarming je another 10 years ta kamaina we see influx si se danger or to is the khoi ta sing hai ne khai je population kung ba Bangladesh kum le sa Assam ho yong ga ti sin na ba ga se asom ne hai jala kan si tin chue ba ga si mi yam ne hai 180 million ne som the Burmese population ga 5.3 million kan le bra ga ta hai adi man chin se ta ga sa ne ga lang mari mung le adigi hai jala na khoi lang mari loi la ga hai ya pon de na akoi se da very concern bo hum to akoi ya aduga yam sin danger oi ga hargadi se akoi gi climate change la bari Bangladesh na ka em sing to mega hero ne is mi la ya de ga hero ne adi Bangla Assam ga puro look ne na thine ri ba asini he na idi ga no to bra khale ruga akoi influx from je akoi control to ga ya de out of control oi gi pot de at mind u de na akoi influx se la kan se da sai has sai border fencing to border system ji aduga transit system ji connection to pula asila den control to dai khale na okay exactly aduna khoi India gi 140 crore people sigi manung da mapalum di changal illegal influx illegal immigrants sing si loin tak thokani haibi wafam mamang da khoi India gi prime minister thamgi wafam leire adu so far hajik yam ka hena tak thokpagi wafam se maroina khoi border state oiriba khoi Manipur de yeng si Mizoram de yeng si Nagaland de yeng si khoi
नॉर्थ ईस्ट की सरुक अरुणाचल प्रदेश की सरुक सिंह येंजे अदुना हाइरिबा जगह सिंह सिदगी तकथोकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंह मसक खंगदोकपा डिपोर्टेशन तबगी वफम जे क्या थोइरोकपा लेतबा अदुना मणिपुर गा हजिक ताइनरिबा म्यांमार रोमदगी चंगजलकपा मखोइगी मियोय मयाम खकी खुद जावरबा दुंबा खुशेम की लाने हाइरिबा वफम सिदजो इंडिया की चपचाब मियेंग से मसी चपचाना फोंदोक तबगी वफम दुले तबदबो इंडिया की मखोइगी प्रोजेक्ट्स अमदी तोंगान तोंगानबा मखोइगी चाखुत थरांगी थबक थरम लेवा अमा अखोई हिंगन्नबगी मदुगी पांडम अमखक्ता बॉर्डर फेंसिंग की वफम जरी लाय हजिकसे अदुना कराई फावबा करम लेवल फावबा मखोइना बॉर्डर फेंसिंग जे तवदरबिनो हजिक 398 किलोमीटर्स मणिपुर की हजिक लाइबा लान हजिक चही अहुम मपुंग फारकदौरबा सिगी एरिया सिदा कई मनों की दौते स्टिल हजिक फावबा चही अहुम फारकदौरबा चही अनि मखाई मपुंग फारबा सिबावबा थाबोइना पांथोकपा ngамदबा अदुना मसिगी पांथोकपा ngамदबगी तोंगानबा अल्टरनेट ओइबा मदगी सॉल्यूशन जो पुथोक्तबा अदुना हजिक मणिपुर की ओइरिबा फिबम तोंगान तोंगानबा बॉर्डर स्टेट सिंगदा लेरिबा फिबम सिंगसे इंडिया की अचौबा रिस्पांसिबल ओइबा एरिया